Dobrodošli u novu epizodu moje plesa, moje ime je Storix i danas ćemo gledati jedan specijal, to jeste Halloween Horror. I idemo se ubaciti u igru. I evo došli smo u igru, da ja ću izabrati Tora. Imate još i Robin Hooda i Finn the Humana. Finn the Human je, znate sve šta Finn sve radi za velikama. Robin Hood, luk i strijela u ruke. I Thor, naravno, Thor Hammer. I danas igramo igrati Halloween specijal. Iako ne znate šta se u ovoj mini igri radi, pa samo vi pretpostavite morate ubijati, imate wave 6, ako vidite na desnoj logu, vidite wave 1 od 6, znači imate 6 waveova. I da, tu morate sada da vidite, ubijete sve ove monstere, što je, oh my goodness. I tako kad to sve, onda će izaći Pumpkin King, pa njega morate ubiti. I kada naravno pobjedite, ako pobjedite, dobijete novi mount. Ali neću vam reći, pa zato reći ću vam kad završi ovo. I ajmo sad mi da igramo polako. Sve u lijesu. Sad, znam ja gdje se sad nalazi drugi wave, pošto sam ja ovo igrao puno. Da ovo me četvrta možda runda. Ok. Znači, zombie. Oh my goodness. Čekaj, dobio sam svoj aks, to je najbitnije. Get wrecked. Ok, idemo. Jo, uli su ga. Ne, creeper. Ok, ovo će se mrtvi. Oh, gotov sam. Bum. Oh. Daj mi se slam. Oh, koliko sam ih ubio. Oh, tako je. Ne. Kill him. Smo sve ubili. Pa valjda. Ako nema negdje. Možda. I što je najbolje kod ovog Tora jeste, vi to možete bacati akse. Da, to je super kod mene. Kod ovih Torova, znači to je super, znači možete bacati akse. Ovo je najgori way, znači to je ja ga mrzim najviše. Tu idu Spideri, znači ovdje bi najbolje imati Robin Hooda, pošto možete da ih lagano defeatujete. Ali pošto je meni najbolji kit ovaj Thor, onda znate. Onda je najbolje da uzmete ovaj, ali najbolje da odete u kuću. Evo ih. Evo ga tamo. Ne, bježi od mene. Eto, zato mrzim ovu najviše rundu. Bježi, ide na nas. Ok, dobro, jedan je defeatovan. Get wrecked. Hvala što sam spasio život. Vidite šta ih ima. Spider. To su sve spidere. Vidite spider. Pa da, tako da, what? Jo, jesam sam. Dođe vam, beba spider. What? Što je ovo neki haker? Haker! Robin Hood mi je spasio život. Bum. Ubijaj spider. Look up the gas and goals. Evo ga tamo. Čekaj, možda mogu ovako od gore ovako balati svoj aks. Ne, glupa. A što mene? Oh my god, tažno na mene. Oh my god. Što je, gdje nešto? By Nether zombie. Nije to Nether zombie, to je zombie pigman. Bog, to mi ne znaju pisati. Oh my goodness. Vidi ovo. Get wrecked. Ovaj ode gore. Bježite od mene. Ne. Bježite. Oh my god. Ne. Čovjek mi uzme X. Oh my god. Gdje su gastovi? Baš mogu možda baciti ovo gore. Ajde. Joj, koliko je falno baju. Ajoj, gdje mi X. Kako se dođe kod je X? Evo ga moj X. Uzeo sam ga. Super. Ok, idemo mi igru tu. Double the fun. Joj, spider. Hey, spider. Get wrecked. Oh my goodness.
Šta sam uradio? O ne. Lag. Get wrecked! O, dobre. Sad ja ti... O! Ko je to radio? To gas. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Sad je X. Jesam ga. Get wrecked. Yes. Oh my god. Oh my god. Dobro, evo mi play Baleria. Možda bi mogu kasta, ja. Što je to bilo? What? Što je to bilo? Svi ti meni gasto radio nešto. Nakon da. Što to bi? Pa... Vidimo se u sljedećoj rundi. I imamo još, ovo nam je zadnja runda koju ćemo igrati i ovo fin. Sve svi što može. Možete ovako da idete prema gore, ovako dobiti malo pusta, ali to kad ovako i icy sword, pa mislim mogu da ste pogoditi što radi. Da, i eto, samo to sam htio reći. Idemo, sada gdje su oni farmer skeletons. Tamo su farmer skeletons. Okay. Icy sword! It's a sword! It's a sword! Oh my... eto vidite se sad. Oh my goodness. Koliko ti take your damage. Get wrecked! Ti me nešto tu. Dođo. O ne. Ne. O, to se namjerno morao da spasi malo života. Oh my god. Back up, back up. Okay, sad. Jel to to? Ova runda gotova? Jeste. Get wrecked. Oh my god. Evo me play, nemoj me. To smash your brain. Kako on? Oh, eno ga tamo. Get wrecked. Oh, spasio sam. Ja sam ti spasio život. Ja trebao biti zadovoljan. Get wrecked, zombie. Critical zombie. Oh, pa gdje ste vi raja? Boom, get wrecked. Smo ubili veliko. Oh my god, 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 oh my god. Okay. Gdje je onaj veliki zombie, još uvijek živ. Nije. A da, mrtavi. Oh my god. Holy crap! Ok, ubio sam ga. Ok, sad je sljedeća runda, to je spiders, and even more spiders. Tako, to je ta runda. And even more spiders. Tako to. Oh my god, 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 oh my god. Oh my god! Get wrecked, spiders! Oh, ubij ga! Zakolji ga! Oh! Samo što je glupost, nemam jednostavno jedan tore. Toru, jedan... Šta se tu zaboravio? O ne. O ne. O ne. Oh my god. Oh my god. Samo 12 igrača je živo. Oh, get wrecked. Pomažemo sami sebi 51 spajdera. Ama još zombija sigurno. Ok, sad idu malo ovi slabiji. Ovi su malo gori. Aj, ovi spider. O, jeste ovaj mali ganja. Što ti taj mali ganja? Ovo nije bitno. Jesmo ubili se? Jesmo sigurno. Sad će biti najbolji dio. Yes, they're ghouls. Sam se nalazi ono. Look up, it's the ghats and ghouls here to Kill you. Oh my god, oh my god, oh my god. Oh, no. Pogadit ću ovako. Bum. Oh my god. Oh my god. Oh. Okej, ajde bar nešto. Šta sam ustkao sliku? Okej, dobro. Još uvijek vadimo. Ne.
Ne, umićete zombi. Poslali smo u zombija gore. Get wrecked. Zombi pigmeni, koliko ih je, bog te. Can use blizzard, okay. Oh my goodness. Ne mene. Zašto ti hoće mene? 3 još gesta imamo. Sakrio se tako brzo. Double the fun. Oh my god. Sa dvije strane. You kidding me? Ok, ja ću ovu stranu. Uvijek sam išao na ovo. Ovaj zobio se začut jer what the hell are you? Ok, dobro, ubio sam ga. O ne. Tebe nisam vidio. Oh my god. Što vas je? Jumper do Flaminax. Gdje straja? Pa šta ima kod vas? No, nisam bio baš to tako da kažem. A jesam. Get wrecked. Pa ne more creepera u mom selu. Oj. Oh my god. Bum. Ok, uspjeli smo pobijediti, samo da li smo ubili geste. Jesmo. Ok, ovima tamo. Get wrecked zombie. Get wrecked zombie. Get wrecked zombie. Get wrecked. Često ću nastaviti još jedan monster. Sad nema više. Sad pogledajte ko dolazi. Pogledajte. Ovdje ću vidjeti. Final battle, the Pumpkin King. Pumpkin King, da. You're sure to die now. I am the Pumpkin King, and you will all die! Trebate pucati ovu gore. Trebate upiti ove gore. Kill the flame shield, znači to trebate. Oh. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Oh my god. Oh ne! Ne. Go, my minions, attack! Iako, izvinite što nisam uspio pobijediti, ali evo sad ću vam pokazati šta ćete dobiti. I evo, dobit ćete ovaj malat kad pobjedite. I izvinite stvarno što nisam mogao pobijediti, baš je bilo nekako teško, pa sam igrao sa Finom i eto. Ali ako ste ovaj video baš uživali u njemu, pa šta fali možete baciti neki like i vidimo se u sljedećem videu. Peace!